وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلادوي إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح إذا دعا ستوي ندي الرجل غرق امرأته فرتتكو غرق أكبري جمسود مم إلى فراشه فيود إسوش نرد مودم فراش أو أفامي ونار إليه مودم أيضا قال لك كسو لي موتا wannan debbo ko leso jom galle mum tan ko so sohlirimo do o wawi sohlirdemo fo te falam taati debbo o notaki mo e dabbere makko de fa bata gorko o waldi walla nyaldi non ghadbana aliha o mo woni tikkando cekando debbo la anata ha ma debbo o al malaikatu malaikaji di hatta tusbiha hadi wedi muttafaqun alayhi wa fi riwayatin lahumma riwaya goddo adi to kadi do Abi Hurayra mo habri woni Bukhari e Muslim ko riwaya goddo adi ton ko idha batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anata al malaikatu hatta tusbih ko so debbo wali ina woni duudido hajira o mo woni per woni o mo woni kiidido firasha zawjiha en bertanteno jom galle makko o lelima lestan ko ton be gonno e go fewodo walla mo andi o go do leltono acca halelo do tan aro yo tan o lelo les la wana ni watte ay baddo ni fo de la anatal malaikatu ma malaikaji di kurbu gada ta tusbih afami da hande wetifu wa fi riwayatin adi riwaya goddo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam naladu walladhi nafsi bi yadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'aba alayhi illa kana alladhi fi as-sama'i saqitan 'alayha hatta yarda anha walladhi nafsi bi yadihi mi wondiri alla on mo fittanu amoni e jungo ما من رجل على فوق غوركو يدعو امرأته مو إلى نود شديدهم إلى فراشه سيود إن برتتيري مكو كانغو غوركو أو فتعبا عليه دبو صلو نوتا دمو إدوم إلا سوانا كان الذي في السماء ساخذا عليها سوانا أون غمدو أزمان إلى تكنيم حتى يرضى عنها هاني غوركو أو ولا دبو وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يهل لامرأة daganaki deb anta suma nde o horata korka gattal nde o horata korka gattal wa zawjuha shahidun taw jom galle makko ina tawa illa bi iznihi sona on yemir afami do be berna wodani gorko o tajje korka debbo o te taw bakkata ala o finiri kor afami debbo gorko wona gaajirta makko yala hande de ko mi kor ko ka kor mi yemir ma yaho sohlu ma biya ka kor o way tajje korka ala cede afami kono so dacci on jokki kadi buri moddide mbamel faman kono ko ina wodani neddo wana ko wodan ma fo bala famel faman wala ta'dhana fi bayti kadi illa bi idnihi gorko daganaki debbo kadi de sakkitta gorko goddo yo nat e suudu mudum illa bi idnihi afami daña ko tan bismada dum de suudu dum do ala ko ka yo fa hol walla fa sal walla kam heddo e pero kono ƴettude debbo gorko tan wonen no mbaɗata ni tan nangande o ko seyram walla o jom galam non ngara nana dum de suudu ma tawa dum e dow leso do jodi ko min hutide e gel afami hulminini fe wallahi dum kay hayso gorko bismama dum farani jabdi suudu janambe ceerno ko hurum mudum mera artirani ritu mera wadani dama accan neddo e jom galle mudum e suudu mudum hurum mudum saari ha sal saari ha gol faala dum dañda hocce ma jodda to kono wada kay ko gam bismami tan ko don jottuma ala sa ari an yidum da tawi dum ko chambre à coucher ran fa bo sona kuma gede kewde joomum no gono ton gede joomin no gono ton wonko ganduda hen debbo hersirta jom galle mum yi'e mum dum wonko ganduda gorko hersirta jom galle mum suudu mum yi'e mum dum so tawi woni e suudu nde be ndendi cukalel naataron goddo naataron e be ko woni gor fo de wala dacc sa ari an non dama don anari ton so tawi debbo dedani an dej so tawi ko an debbo o kadi invita don so tawi gorko dedani invita mum don an dej ganda dum ko hurum neddo ndenoda dum bani non wona suudu minirado yo wona suudu mawnirado fa ahraka min ghayrim ala falika hijji bani warina laado sallallahu alaihi wasallam wala ta'dhana fi bayti illa bi idni oto sakkira ay goto yonaade suudu makko so wonata kon ko mo sakkiti kon ko wi eyi yonato muttafaqun alayhi wa an ibn umar radiyallahu anhuma ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kala mo e mom ko gaynako te kala gaynako e modon ko namdi toyte ko aynino ko wal amiru gardinaado e mon ra'in ko gaynako والرجل غوركو وانا رائن كو غينينادو على اهل بيتي يمد سودو مك والمرأة دبو وانا رائية كو غيناكو على بيت زوجها سودو جم غال مك وولده بيد جم غال مك ورد بيدو كني فكلكم رائن
كلام أمن كو غينا كو كلكم مسؤول عن رعيته غورفو يوجي هورم كلا كو غينين دا كودum tan namdirna muttafaqun alayh وعن أبي عدي قال ابن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور إذا دعا ستري ندي الرجل غر زوجته جمسود مولم لحاجته فيودي حاج مولم فلتأتي yo debbo are makko wo in kana hay sinno debbo o wonno ala tannuri ko fuur hay sinno debbo wonno ko fuurna walla e fuur ina defa so gorko o wimo mbodo sohlu ma ko wawno jaggudu fo yo daccu dum on sango o yahano to gorko ha gasna muttafaqun alayh wa nabi hurairah radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha so mi yamiranno yo goto sujjan goto nden jamirantunomo ko yo debbo sujjan joom galle mo rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wa an ummi salamata radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha raddin dakhalat al jannah ayyuma imra'atin kala debbo mo ganduda matat o mayi wa zawjuha radin anha joom galle makko ina wela tan dakhalat al jannah wa natat al jannah رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الهور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا لا تؤذي تؤنى تنفن امرأة دب زوجها جم قال في الدنيا إلا سوانا قالت زوجته suddiɓe makko minal huuril ini e yumɓe gite en wona rewɓe aljanna ɓe so wona ɓen gulle mbiyamo he atuɗi koto toɗno o hoto tampin ɗum qatala killa yo Allah ware fa innama huwa indaki dakhilu o ko desdal ɗo ma ɗo tan yuusiku omo ɗeɓa joni joni an yufarigaka ilina nde o ɗaccanma o o ceerton ɗon joni taw so ari ko ga o fewi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa an usama ibn zayd radhiyallahu anhuma an النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ما تركت مدتشاني بعدي شغلا من نلا ولا ما تركت مدتشتا بعدي شغلا من نلا بفتنة فتنة هي مغندو دا اون فتنة أضر كانكو قدي واودو لورلو على الرجال ورب من النساء هاي تيروب متفق عليه اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله